сөз түрдө Hayva amalı izlenip kırçıldaşkan ellerdi Kırgızlar sürek güç verip babadan algan gökleri Batırlıktın bekleri gökleri boğulup yekbeyni Göz arkan canın üstleri Kıyık bizgen atçalın Hırdaskın böstastanı At oyun otton Kırgızlar Aziya'nın arslanı Tekedey tüyülüp Orok koymoyunu iyilip Arşın gerek ardıma Katlan oktoy cüzülüp Sürümü alıp elkiridi Çekite kuvat demkiridi Yerinin ırgıp kazanlar Uladın elin demkiridi жана улакты эңип алып оң такымга басты. Атандашы Жаныш Конушбаев ак тилек менен жакшы эле каршылык жаратып жатат, бирок достуктун оюнчусу баракелде мыкты болуп чыкты. Кубантай тажрыйбалуу улакчы, жакшы билесиздер. Өз кезегинде мыкты оюндарды ар дайым көрсөтүп келет. Дагы да болсо улакты бербей жатат, такымы таш экендигин жана 2-0 эсеп сандары. Азамат Кубантай команданын керегини жарады. Жекеме-жекеден өзү көтөрүп кеткен, соңуна чейин өзү аракет жасады жана улакты бербестен экинчи салымды салып койду. 2-0. Эми талаш бул беттеште Мурас командасына караган